Ay, mag-practice. Tol, palitan sa hog tuba na tubi. Ilang patrek. Ambi ang kwarta, be. Naunsa ko ka, tol. Tol, og palit og tuba ba? Nga way kwarta-kwarta. What the fuck? 1 hour later. Taro! Ngano nga man ay sulod? Ahamang tuba na. Ay, mag-practice kay ginom nga walay tuba.